Kani gadega Patisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Seng sign partai United Democratic Party Ranikor Circle kelasem ya karai ban Kyrshan yo Kyrtong ke UDP na Ranikor constituency uba Pius Marwen hakani ke election MLA ke ban Salong ha usnem arjakat prabanwan ha bakran bakinong pathai kubor ne ke sengi Shillong Press Club uba Roshem Marthong ubadai Vice President jong UDP Ranikor Circle ulong ba Pius Marwen amjob dalile ru hakani election bar ulong ba menta karai ke songpat ha UDP Central Executive Committee ban ai tiket ne banom ai uba Roshem Marthong ulapan paru ba menta kin Kyrshan uba Air Marshal dengan bad nyakon yak election MLA how news nem arjaka prabanwan ubadan kejingkerman bad uban nyakon persa yu MLA ba menta Martin M Dango katau kalong ban nilamat ke syarem hakini election ke preter bad kejing slok perlok tungi kalong ba how news nem ada kapra katong tungi kalong bagi de banyo yu candidate Ubala banyalam ini syakatong pan penremno pan penduduk no ekejino membeli jom mati menaku Henry agak jino lang jongi bak kayu UDP haun art kan dulu bakat hiau kita habis ngaya ni telang bat ni kandidat kumju bat non kam jong kayu UDP Ismulku baginom la pan kuai sekatong pala pan programno yang nusu dengan belum tar. Bagi pak jong Ranikor konstitusi gitu ni. Ismulku ngim tentang yang nu bukan dia kena kapar. Rani kuak baik penetelang pan nu kan dia pala penelam ini sekatong pan job creation. Pan nu kan dia bomla penelam ini sekatong pan job. Kan nomor sih ini, lain ladang kita perlokat kan nuru hakalas ni hapenino. Nama ni semua tu kandidat peram ipa, ipa klaim lah aku penjab kesan, kata lalong pun penjab ini ipa.